Haaya shamarka fuunee akkam jirtu jaalatamtoota hordoftoota isaanii lama si'aadha eebbisaa akkam jirtan nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u lafumaaf iddoo jirtanitti hundumti keessan akkam jirtan mee jireenyi badhaadhaa kan nyaattan dhadhaadha egaa guyyaa har'aa masi'aadha eebbisaa maalluu fiddee dhufte jechuun keessan hin oolu har'a waan adda ta'ellee miti waan tokko yeroo baay'ee damooza gizee fudhannu ijoolleen biyya Saudi Arabiyaa keessa jirru baay'een keenya rakkoo adda addaati saaxilamaa jira jechuudha. Hiriyaatii takka waan mudate isinitti na hordofaa jechuudha. Maal inni illee hojjetta isinitti mul'isee tan isinitti ma kanatti miti obsaan na hordofa. Ooyamee ma maaltu shii mudate waan shii mudate kana isinitti muufan dhufe riyaala kana jechuudha isinitti mul'ata yoo ta'e riyaala 200 kamsa miyaa fakkaata yoo argaa jirtan mucayyoo maaltu shii mudate hoo jette kamsa miyaalleen kalarii kana ni jira kamsa miyaan gosa lamatu jira beeka kamsa miyaan tokko kana laala isa kana akkanatti isinitti mul'ata isa kana jechuudha isa kana noormaalii kamsa miyaan oriijinaalli isa kana jechuudha kaza oriijinaalli isa kana kun immoo kamsa miyaa itneen miyaadha jechuudha kun 200 jechuudha riyaala 200 riyaala 200 kunii fi kamsa miyaa kun wal fakkaata wanni isin hubachuu qabda kamsa miyaan kalarii kanaan jirutu jira jechuudha riyaala 100 qoyoo jiraata isinitti mul'isa garuu as keessa waan jiru natti fakkaanne la riyaala 100 gosa kanatu jira kan immoo bir riyaala 20 illee gosa kanallee ni jira jechuudha wanni nu hubachuu qabnu ijoolleen Saudi Arabiyaa keessa jirtan gaafa damooza tana fudhattanii birrii keenya kana fudhannee gaafa gara manaa gallu dursee lakkaawwachuu fi quxurii ishii kana laaluu qabna jechuudha sun birrii meeqa tun meeqa kan jedhe kaza riyaatiyya maaltu mudatee namittiin damooza ishii kenne 2,000 jetteeti 2,000 jetteeti itnee miyaa tana afuritti kennite jechuudha riyaala 800 namittiin illee hin hubanne namittiin 500 kenneef jettee waakkatte gaafanni akkasuma kenneef akkamitti dogoggoramne jettee madaamiin karakkarte jechuudha wanni isin hubachuu qabda micayyoon fudhattee mana galtee gaafa jettu riyaala 800 bichaa fudhatte ji'a tokko jechuudha ji'a tokko guutuu hojjatte gaafa dawwallee gaafannu madaamishee maal jette lakki ani wallaahi ijoolletii narraa fudhatu jette la wallaahi ani riyaala ishiin barbaadu guutuman kenne shumatu dogoggore malee yookiin badheetti gattifaa jette namittiin jechuudha isaan immoo kan beektaa jecha ati jetturra wanni ifii godhan santutti dhuguma jedhanii amanu malee kun amma riyaala 800 jechuudha takkala 3 4 kilo kun 200 riyaala 800 jechuudha 800 akkana fudhattee galte mucayyoo maal seete 500 seete riyaala 500 seete fudhattee gaafa mana galte birrii shufeeriidhaan keessa keffala jettee gaafa riyaala 500 birrii fi jettee 200 tun namichi shufeeriin illee kun riyaala 200 akkamitti 500 zirzirii fidinaan jettaa gaafa jedhuuni mucayyoon irrifatte dhugaamanuu dadhabde isattuu narraa fuudhee naqayyari immoo na soba jettee jechuudha kan boorsaa keessatti hafteellee olaaltu 200 miti soo nuti warri Saudi Arabiyaa jirtan of eeggannoon keessan kana isinii dhaama jechuudha ተጠንቀቁ ማለት Saudi Arabiyaa ውስጥ ያላችሁ 200 እና 500 ተመሳሳይ ነገር አለ ብር ማለት ነው ይሄና 200 ተመሳሳይ ነው ይሄ 500 ነው ይሄ 200 ነው ይታያቸዋል ቆስቲ በደንብ አስረዳቸዋለሁ ብዬ ነው ይሄ 200 ነው ይታያል በደንብ ይሄ ቼክ አድርጉ ደሞዛችሁ ሲተቀበሉ Saudi Arabia ውስጥ ያላችሁ ማለት ነው ሌላ ሰው ችግር የለብን
ይሄ 500 ነው ይለያል ማለት ነው ቁጥሩን እዩ ከለሩ ተመሳሳይ ነው ይቀራርባሉ እሺ እዛ ላይ ፎቶ አለም ይሄ ላይ ፎቶ አለም አንድ ነው ያያችሁ አንድ ፎቶ ነው ሁለቱም ላይ ያለው በነገራችን ላይ ቁጥር ላይ 520 አለ 5 እና 20 2 እና 20 ሚል ተለያዩ በደንብ ትኩረት አድርጉ ደሞዝ ስትቀበሉ ማለት ነው ብዙ ሰዎች እንደዚህ አይነት ተቸግሯል ችግር ውስጥ ራሳቸው መቆጣጠር ያቃታችሁ ሰዎች አሉ ስለዚህ ተጠንቀቁ ይሄ ወንድም ተጠንቀቂ ደሞዛችሁ ስትቀበሉ 200 እና 500 ማለያየት አለባችሁ ስለዚህ ይሄ ነገር ይገጥማል ማንንም ሰው ሰርቶ ያገኛው የላቤ ማገኛት ደስ ይለኛል ነገር ግን የሰራውን ባያገኝ ይቆጨኛል ምክንያቱም በቁጥር ስህተት ነው ይሄ አንድ ጓደኛ እንደዚህ 800 ብቻ ወስዳ ገባች እንደዚህ 200 5 መስሎ ነው ሴትዮ ሰጣች እንደዚህ ቤት ከገባች በኋላ ነው ይሄ 200 ነው ያያችሁ ቁጥሩን ቼክ አድርጉ ያኛ ደግሞ 500 ነው ቁጥሩ በደንብ ማየት አለባችሁ ከለሩ ተመሳሳይ ነው ይሄም ላይ ያለ 500 ላይ አለ 200 ላይ ያለ ከለሩ አንድ ነው እናንተ ቼክ ማድረግ አለባችሁ ይሄ ነው በቃ እኔ ነገርኩት ይሄ ነው ማንንም ሴት ብትሆንም ወንድ ብትሆንም ማንንም ሆነ ይሄ ቁጥር ቼክ አድርጉ ብር መቀበል በፊት ማለት ነው እና አከስኒ እንደደጋ ኦርዶክስ ተከኛ አዲፋማ አፋለችሁ ነው አደጋ ሀንጅሌታኒ ኦቦላ ከኛ ከሚደማ ጅኑ ኩኒያማ ኩማ ተኮ ዲበሻሻኒ ኩናማ ሪያላ ዲበለመለማ ጀቹ ዲበሰዴቲ ጀቹ አመኑ መሰረቱ ወንኑ ሁባችሁ ቀምኑ አማሙ ጫዮን ዲበሰዴቲ ካና ኩማ ለማጀቴ ፉደቴ ገርቴ ዳዋልቴ ጋፋቱ ያ መጅኑን አንቲ ጀቴን ጀቹ ደማዳምንሽ ያ መጅኑን አንቲ አና ክልሽ ፍሉስ ኪዳ ጀቴን ጋፋ ጀቱ መጫዮን እንደነገቴ ዋን ጀቱ ደብደ ጀቹ ዲሲ የኔን በቃ ዋቁመቱ ከከና እንጀነ ዲሲ የኔን ነው ጀቴ አርጋታ እንጀንቀምን ዲሲ የኔን ነው ሙጫዮን ዋባ ኢነማ ካሮርፈቴ በይ ነማ ማት አፍ እርጉሌ በሄ አከሰመሴ ኪራም መናጅራ አዋን በርባደ ገራጣ ተኮተኮ ሻምቦሎሽኒ ዋና ከና ቢታቹ ደፍ ኑት ሻማራ ዋባ የቱኑ በርባችሳ ዋና ከሲል ከነ ጎዳቹ ደጋፋ ባቱ ይወድ አብዱሚ ማንቱ ስንት ደጋማ ከከሰነት ጀቹ አና ከጎቱት ባይት ኮነን ገደ ዱጋ ከናፎ ሻማራን ከኛ ዋተኮ ጎዱን ዱረት ጸልስኔ ፎኔ ብሪ ብቻ አርገን ፍለኔ ጋር እንድረት ቼክ ይጎዳ ዋን መከሙ ቼክ ይጎቻ ዴማ አንመተ ሲሊንጀ ቦሩ ሚዳሙራ ቦሩ ረኮስ ንረጋጨ ነቀምተኒ ዲባሙራ ሀረዮት ያደነ ወጀተ ባይት ኮነ ተተለዱጋ ስኒፊን ገመዳን አካስኒ እንደ ኦርዶፍት ዳከኛ ባይት ኮነ መጋዲሲ ሰብሪን ቱኒ ከነላል ዳሚ ከኛ ከነ ጠጎረ ፊነላ qaldiitti miti birriin kun kan dhufu gaafa ji'a gaafa inni dhufeenu harka ga'u dhiiga keenya xab gooneti malee qaldiis miti fakkaatana namoonni tokko mallaqa kana qalbimatti fidannoo se'u garuu irriba keenya dhabneeti sa'a barbaadan rafaanuun jedhan sa'a barbaadan ka'anuun jedhan ka'aniiti jechuudha baqal daleelli mihee birri mimaxaw laaben xaph argeen ነው የምናመጣው ስለዚህ ስትወስዱ ደሞዛችሁ ላይ ጠንቀቅ ማድረግ አለባችሁ ይሄን ቁጥር ቼክ ማድረግ አለባችሁ ይሄ በቃል ደለል የሚመጣው ስለዚህ እኔ ማለት የፈለኩት ቼክ ቁጥር ማድረግ አለባችሁ እንጂ ሌላ ነገር ፈልጌ አይደለም ማንንም ሰው ሰርቶ ያገኛል ነገር ግን ከሰራችሁ በኋላ ቁጥር ሳታችሁ ጎድሎ ከወሰዳችሁ በኋላ ይጎዳችኋል እውነት ስሜቴ ነው ነካኝ አንጌ ቀን ሂቴ ጓደኛ ይለቅሰችሁ ቀን በጣም እኔም እኮ ስሜቴ ነካኝ ያን ቀን እኔ ቢሆን ምን ይሆናል ብዬ ነው እውነት ለጓደኛዬ ማለት ነው አይዞሽ በቃ የተፈለግሽ ነገር ያኔ ሰርተሽ መልሽኛለሽ ብዬ አሁን ነገር ቢል ሰጠች እሷን ለቤተሰቡ ላከች ከዛ በቃ ያው ነው አለፋ ያ ነገር የማልፍ ነገር የለም ካናስን እንደ ኦርዶፍቶ ተኮጃላ ተሞከበጀሙ
waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jedha itti fayyadamaa waliif sheerii godha cheekii godha obboloota hin dogongorina miidhamni keessa miidhama kooti hin dogongorina dhugaa aramni takka hin jirti amma aramni haqa of eeggannoo cimaa gootu madaameen kunis beektee hin goone isheen kunillee dogoggorteetuma jette ishiin amma 200 ishiin madaameen kunillee 500 kenniteef kalas 2,000 kenneef jettina mucayyoon 800 fudhattee gaafa galtu mucayyoon manatti ilaalti cheekii godhaa birrii mana madaamitiin deemni irraa fudhattanii gaafa deemtan ishiitti illee akka haqni keessanitti hafe ishii cubbuu ittiin taane keessa kan ishiillee akkasitti hin darbine cheekii godhaa waa kamu namni kun dogongoreen illee 500 gizee lama dabilii isinitti kennuus danda'a. Kanaafuu haqni namaallee akkasitti hin darbine keessanillee akka isaan tachi hin darbine cheekii godhaa kanuma dhaamsi koo waan na hordoftaniif galatoomaa isiniin jedha.